Good evening, brothers and sisters in the Lord. Welcome once again kada ito lifeline topic radio tayo. Praise the Lord. Iti biyag ito mong kalmaysa. Kaya apaman nga intayo itong tuloy dati nga aramid kakabsat. Inak man nga ayaban iti kabsat tayo nga panglukat nga kararag. Panglukat iti kararag. Babaen iti biyag ni Brad Christian. Brad Christian? Good evening once again, kaabsat. Hintay nga ron, i-commit dati nga oras tayo. Gandaway tayo para iti Apo. Dumog tayo. Diyos nga man nakabalin, at tuy kami Apo, nga sipa pa kumbaba, ita sangwanam. Nga admitaren mi, kan akseptaren mi Apo nga awanan kami, iti kabailan nga maaramat ita, nadilaeng iti no agtalek kami iti bukod mi nga kakayahan ita Apo agpanuray kami ken agtalek kami iti panakabalin mo babaen iti Espiritu Santo daman iti makita nga saan mi pakaikaryan ken ka ita dalusan na kami anan-anay ket lukatam Apo iti na espirituan nga panunot puso ken espiritu mi at nandikas ta Apo magmaymaysa kami metlaeng agadal kadigiti sasaom mapabilag iti maysa ken maysa tapnon adadapay nga pumingit uno anay nga natibker iti in kami panakipagrelasyon ken panangaramid kadigiti pagayatan. Commit mi nga rutyan ka detoy nga oras, detoy nga aramid mi nga topic review sika iti mang bless even Lord the internet connection mi itataging gana nga malpas ket kana kami iti langitan na kinasirip nga agsao tattaapo nga ramaten para iti pagaitan tan-o kan tanagan mo ket iti kami nga dawaten babaen iti tinagan niya po mga Jesus. Amen. Amen. So praise the Lord, Brad Christian. Ken itangar no oras intayo adalen manen nga mas noong uneg daytay topiko tayo idi Miyerkules nga napuluan iti persevere in doing God's will when isitutured ang mga ramid iti pagayatan ti Dios. Itiket inispit kada tayo ni Apo Dios through the life of Kuya Bart Andres. Kan mabirukan detoy sa Jai 1 Corinthians 15:58. Kaya ko lang basahin nga absat dito topic ko tayo. Ito umuna nga Korinto 15:58. Ngarod patpat get ang kakabsat agtalineed kayo anatibker ken di magaraw. Kanayon asangwen nyo ti trabaho yo ang maipaay iti Apo. Kaabmuyo nga adabunga ti amin nga aramidan nyo iti panagserbi iti Apo. So praise the Lord deti iti topiko tayo itatanga rabii kakabsat ko ken Kristo ken damakadwa tayo kakabsat iti panelist nga mangilawlaw kada tayo iti revelasyon ni Apo Dios babaen iti biagda ti umuna kakabsat inakarod aya kakabsat tayo nga ni Brad Lawrence Tomas nga taga Pigdig. Brad Lawrence. Okay. Good evening, kakabsat. So, tatangagong taway ket awisen kayo nga intayo sangsang kamay sa nga mga dali iti sasao iti Apo sangsang kamay sa tayo nga review no ano iti linaon dito yung nagsutungtungan tayo iti Miyerkules dito binuya tayo iti Miyerkules ket pakipagdangig kayo kakabsat iti kadok iti Bible study ken iti kapamilyak iti Piddig kakabsat ag-join kayon ket sangsang kamay sa tayong agro kakabsat. Praise the Lord. Sige, iti sumaro nga panelist tayo kakabsat iso nagtagaban na isuna ni Brad Christian Mark Kalipdan. Brad Christian.
Okay, good evening manan kakabsat. Kaya't kumang nga landat nga gundaway nga invite igiti contacts ko. Contact me DJ Kaluya. Dormitory. Iti estudyante DJ ni Brad Brandon. Robio. Kasama ni Jason Dimaya. Ni John Marlo. Kasama igiti contacts ijay Paway. Da Gian. Ken ni Marky Siagan. And ni Henrich. So, praise God. Kasama iti members ti pamilya iti panna. So, gatanggay tayo amin kakabsat nga ag-learn ken ni Apo Diyos. That iti intay aramidan itata. God bless. Praise the Lord. May katlo nga panelist tayo, kakabsat. Yours truly. Sige, siya gayam ni Mark Johnson ti Henyo kakabsat. Taga Marcos. Ken nagkitatatay nga nag-online digiti contacts ken members ti kapamilya. Welcome. Auntie Lorna Eugenio all the way from Canada. Praise the Lord. Nakapag-view ka, Auntie. And ken minanang ko. And kastapete do kontak ko ni Brad Luigi, ken ni Brad Carl Humphrey nga agbasbasa jay MMSU CTE. Ken itata kakabsat digiti hantay awang pa nga contacts ken members ti pamilya. Imbitaran kayo nga ag-view kayon tapno umunay pay ti panakamamuyo. Panakamamu tayo ken apo tayo nga Heso Kristo. So praise the Lord and ito nga drugyanan kakabsat. Ito may kapat nga panelist kayo. Praise the Lord ni Brad Denmark Benavides from Marcos. Brad Denmark. Good evening, gagayem ken kakabsat. Agyaman nakman kadati man nga opportunity nga intinikat kanya tayo. So tatangarod nga gundaway, invite ko man nga digiti kadwak iti cell group nga dadi kagayan itata o diyan ti Luna. So ni Genesis and ni Janjo ket di madama digiti estudyante met MMSU nga dapelang itoy batak or dapelang lawag. So keep growing kakabsat, keep watching. Kiti kabagyan mi ija Solsona and Marcos kan di mama nga di Singapore and continue lang nga pinagbuya. Yun, let's learn each other and antayo nga siya nga that intinikat niya ting opportunity. Praise the Lord. Sige, thank you Kuya MJ. Praise the Lord, brothers in Christ. Indeed, God is good. And I praise the Lord for your ibiyag kita mong kalmaysa. And excited na akong kakabsat. Inte karote umuna nga punto tayo. Ito muna nga punto tayo. Christ remind us that as we walk with Him, we should stand firm and not be moved. We should condition and anchor our physical, mental, and spiritual into the right faith established by Christ. In what ways do we stabilize our faith when we are moved and shaken in our stand? So praise the Lord. And itang oras inak mga rod unaen iti makin life verse kadaytoy nga topic ko tayo Brad Christian Mark Kalikdan. Okay, kakabsat. Praise God. Ang tingatapay gini. So, para na dito yung punto number 1. Christ remind us that as we walk with Him, we should stand firm and not be moved. We should continue and anchor our physical, mental, and spiritual into the right faith established in Christ. So, in what ways do we establish or stabilize our faith when we are moved and shaken in our stand? So, kanya kapsat, ti kakapsat dating punto, pudno ngamin nga, ti may isang sumurot ka ni Heso Kristo,
akas pudpudno nga Lord and Savior na itibiyag na personally expectarek na talaga nga adu digiti pakatesan iti pamati nga mapasamak bayat ti enak panag na ken kuana ken isusurot ken kuana ken agaram panangaramid kadagiti pagayatan na ngem iti ngarod nga masapol nga saan nga ajay epamatik ket mashaken wenno aglaylo wenno agsardeng wenno kumapoy kasi ti kayat ti Dios kanyak kayat ti Dios iti tumunggal may sa kanya ti amin ket agbalin nga natibker ken saan a magaraw na dijay passage tayo nga kas may samot lang di ko nanay J. Matthew verse chapter 7 Mateo chapter 7 verse 24 nga kunana kas may isang diagpat na masirip agbalin nga para nating arod sa sinuman adumngeg kadagitoy asaok ket tungpalen na ida mayarik iti masirip a taon patakder iti balay nagpatakder iti balay na iti rabaw iti bato nagtudo ken nagangin iti napigsaken naglayos ngem saan anarba dayta abalay nagsipod tanatibker wenno naipatakder iti rabaw iti bato when mayarig iti detoy DJ pamati nga da kanya kitat takakabsat expectaren ni Apo Dios nga saan nga magaraw dato iti linaon wenno iti kayat na nga mapasamak iti biag ko kasano nga rod nga mapasamak detoy jay masapol nga kanyak masapol nga paunagek dati nga pundasyon ko nga which is dati nga faith iti babaen iti panagbasa iti Biblia diyan ko na natin nga sa sino man adumib kadagiti sasaok ket tungpalen na ida so DJ kakabsat nga damor nga umay kuma DJ nga rod DJ digiti panubok ti biag haan nga iti rason na ket wenno digiti test iti faith nga saan nga tirason na ket ibatanen ikaten DJ pundasyon when aglailon no diket di nga ipinget ko pay nga uno pa unugek pay dati nga pundasyon ko dati nga faith ko dati nga relationship ko ken ni Christ babaen iti inak di asideken ko ana panagbasa ti Biblia panangaramid kunanarad dumngeg ken sa ken tungpalen na iti dagitoy so dijay saan nagdamor gayem nga aramidik ti pagayatan ti Dios dijay nga haanak nga magaraw dijay nga umuneg na ti pamatik dijay nga saan nakmet nga maguyugoy wenno matumba wenno agsardeng nga kasi DJ timangmot motivate kanya kaabsat isu DJ sa unya Apo Dios. So DJ lang kaabsat. God bless. Praise the Lord, Brad Christian. Okay, so welcome, Brad Marky Shagan, all the way from Paway, and also my contact, Nathaniel Bugarin. They are watching right now. Praise the Lord sa inyong mga buhay. Continue mga kapatid. And itang oras inte mga banmet ni Brad Lawrence to us. Brad Lawrence. Okay, praise the Lord kakabsat. So kanyak ba't ka dito yung irem-remindak lang ba't ni God kasano na kag-stand firm kasano ka dingahan nga ma-shaken iti may isa nga tao. In-remind na dito yung Hebrews 12:2-3 nga kuna nakit fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Consider him who endured such opposition from sinners, so that you will not grow weary and lose heart. Di nga talaga, pinangi-fix the eyes ni Jesus. That
Di iso ti agbalin nga talaga nga foundation iti amin nga banag nga aramiden. Kasi di nga rod, iti umuna nga part na yung verse 2 ket the pioneer and perfecter of faith. Kasano nga perfect talaga di faith ko in despite kadagiti nakadado nga challenges, nakadado nga storm, nakadado nga bagyo iti panagbiag. I should focus my eyes on Jesus, focus on what He is saying, focus ak no ano diti daily revelation na kanya, ag-focus ak ka DJ kahit ng obra kasi no hanak nga nakafocus kanya na, alis to lang nga talaga ti ma-shaken, alis to lang magulo-gulo iti panunot, magulo-gulo iti ah, amin nga aspects iti life no nga ni Christ iti focus. Kasi di nga rod, pioneer and perfecter of faith. And di nga talaga, ipagpaganan to yung number 3 ket consider him who endured such opposition from sinners so that you will not grow weary and lose heart. I will not grow weary and lose heart no talagang ni Christ iti focus ko, no talagang i-consider ko everything, no kita no ag-focus ak kadi amin nga inubra na iti panagbiag ko. Di lang kanya Kuya MJ. Praise the Lord. Brad Lawrence. Ito may katlo nga panelist tayo. Brad Denmark. Sige, praise the Lord. So, Christ remind us. Nagmet ngamin dati, pinangdingig ngamin nga talaga di pinang-remind kanya tayo ni God. So, ito ngamin kat, sometimes ngamin nga daduma, ado di kiti reminders nga agabukin ni God. Ti pampanunutan is ma-shaken mismo, iti faith. But haan, dito gayang part pa kiti talaga nga i-remind nak ni God nga mas tumubkor pa di pamatik kanya na sometimes ngamin talaga dito lubong nagado iti kumbaga sulisog ba pero hanti dapat nga pabasulon ti lubong but you need to tilang talaga ket DJ nga ron nga you need to adapt doon sa kagustuhan ng Panginoon so really condition nga talaga DJ life DJ the way we think nga in the way we act mentally spiritually kadi right faith nga bagbagan ni God kanya tayo so DJ sometimes kaming ket daduma kita lang i-double check nga talaga dito faith ngumako na. So, anabati mako na ti faith DJ nga rod Hebrews 1:11 that di faith ket DJ more than ni nga di pamati ba. So, haan dapat nga ma-shaken suna kundi naka-fit mismo kini God. So lang DJ haan pulos nga the foundation ket na establish kini Christ kasi once nga na-establish ito dito yon hampulos nga ma-shakenin. Pero dito nga rod, di pinang-remind kanyak ni God is a part of His love. And, pero kasano da nga i-remind ni God kanyak iti dito nagiti kung bakit nagiti leaders, ngayon nagiti by the power of the Holy Spirit and the Word of God. No, so DJ, I need to be joyful talagang dumngeg kadagiti leaders and makisali ti Bible study, nagiti and then ganun din sa pinag-take the word ni God. So, it should be always anchor talaga di faith. It should always by faith nga talaga tanunhaan pulos nga ma-shaken. Kasi once nga may nga for compliance lang iti dayto ikat awan alis to lang nga ma-shaken. So nga iti pa lang nakkel. So example ko lang namin tata is pandemic kumbaga. Di pandemic online so this up high di nga rod kit pinang-remind kanya ni God no kas kumbaga di pamatik kanya na ma-shaken pa lang ba or haanan or kasi ti situation tatanga ro transition iti face to face or kumbaga kapantay normalan so ganun din yung baga yung faith ko ba ma-shaken pa lang so haan dapat din kasi nga rod I need to stand because ni Christ iti foundation and no hangan ni Christ iti foundation listo lang na ma-shaken. So, stabilize ka lang kanayon, nakafocus lang kini Christ through His Word, and then aromatic dapat I need to acknowledge digiti leaders ngayon ni God kanyak, and then digiti the Holy Spirit, tanun haan pulos nga ma-shaken. So, nagmayat kami nga talaga digiti reminders ni God. Digiti reminders nga talaga is a way of
pinang correct and pinang tulong kumbaga i-correct na mismo DJ talagang anchor na kanayon iti kanya na not only mentally but physically especially spiritually. Di lang kanyak met bad Kuya MJ. Praise the Lord. Kakabsat. Dati point 1, tinalearn ko kadigiti kakabsat tayo. Good. A person that whose faith is founded in Christ will not be shaken. Kaya manak kakabsat, iti biyagyo. Kita nga oras, hindi nga ron iti may kadwa nga punto tayo. Kuna na ito'y, it is our duty to give and be fully committed to our God-given work. God does not accredit divided commitment in taking our responsibility to Him. How should we make sure that we give fully to the name of the Lord? So, praise God. Ito nga oras, iyon natin mga rod ni Brad Lawrence. Brad Lawrence? Sige, Kabsat. Dito naka-importante nga talagang make sure nga han nga divided iti commitment nga DJ kasano kad ngamin nga agbalin nga divided DJ commitment when there is something there is at the DJ mas important DJ dilemma or conflicts iti priorities o kasanok nga rod nga kasanok nga masettle dagitoy DJ nga talaga aghid ka DJ word ni God dumgag nga talaga ka DJ sa una kasi ada DJ instruction na klaro DJ instruction na daily if I seek Him wholeheartedly klaro DJ instruction na kasanok nga kasanok nga obraan DJ kahit nang ipobra kanyak and klaro DJ instruction na ano DJ masapol kung give up so DJ tough decisions masapol nga obraan and DJ nga rod nga DJ word na clear mat orehan nga makita no duma by my immediately hanya makita immediately but later on makita nga talaga DJ and DJ to never nga talagang agbalin haan nga talagang agbalin nga divided yung attention ko kanyak da pa lang DJ unwillingness haan talagang dapat ni agbalin niya kasyayon no da iti challenge ni God go lang ka DJ nga challenge and haan nga agpa apekto no ana DJ calling iti flesh kanyak. DJ kanyak, Kuya MJ? Praise the Lord. Brad? Sige. Brad and Mark? Sige. Praise the Lord. So, it is our duty to give and to fully committed. When actually dati pray may sakit alis to lang mi talaga timangted pero dito nga ro di sumaron be fully committed to our God-given work so dadong mga minggat DJ part nga kung dito nga ro DJ mabalin kami nga 50% 90% nga pinangited iti pagayatan ti God but haan kung ano God kanya tayo is 100% dapat so DJ ana ba ti basis ko dapat nga 100% especially the life ni Christ. Inted na fully, ibiyag na kanyak, apay siya ng anak na apay naligat ko kung mga ited na ibiyag ko kanya na. So di JP lang, dakil nga question kanyak mo once nga in-accept ko talaga ni Jesus Christ as Lord and Savior, yung once nga Lord ko isuna, 100% dapat nga in-accept ko isuna, kin 100% nga ited ko amin kanya na. So daduma mingat, adagiti manggag mo daduma, bawi na tulat next time in kuya, kasi adil giti obra so
EJ pa lang makita talaga EJ faith ngo talaga nga na-establish ba talaga di pamatik kini Jesus Christ and kini God. No once nga na-establish isuna, haan kumbaga di pinangited ay fully committed kini God ket hampulos nga mo kuranganen. So DJ takil mo't nga reminders kinyak ni God iti daytoy. Sometimes nga talaga nagmayat nga rod iti kumbaga ag-change iti plan ngo especially helping people or digiti kailangan nga activities nga kailangan i-pursue for the Lord but adamo di activities nga kailangan ng obraan sila ko mo-work. So ano titi prioritize ko. So doon pa lang makikita na talaga yung faith. Ganun din sa mga estudyante, kalo ko magiging estudyante, nagadot obraan for requirements or can isabay iti Bible study. So ijay pa lang makita talaga no level di faith ko kanya na or faith tayo. So nagdakkel na talaga iti kailangan ni assessed doon sa pag pinang-accept in the faith ko kanya ni God. So God does not credit divided. So gayam obra 50% dati mapanak man lang nun sa han kumutla itud kin ni God nga fully in the Lord. So han kumutla useless tumot lang digdi nga mapaspasamak. So nag-obey lang nga ro dun. So 100% lata. Nag Bible study, nag-join lang nga ro ti quiet time mo ay kung nag-quiet time lang ro 100% din. Han dapat nga kasta. Han dapat nga makurangan dito eh. So pero is a challenge na talaga consistent nga 100%. Halang itatangal daw kundi every moment ipinabiyag. I need to prioritize God. So DJ ay kasi ditoy how should we make sure that we give fully to the name of the Lord. So intimate nga talaga kay di pamati. Di faith ko kanya na. Pero ano yung basis kumbaga or ano iti nga talaga to make sure nga talaga makita talaga mo di fruit. So na dumamasiken pero han dapat kasi amok nga ni God. He can do more than we ask or imagine. So ije pa lang nga talaga ket dakkel nga kasta. Dakkel nga question no talaga mamati ak kanya na. And very clear pa di John 14, John 3, ayan, Matthew 6:33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things to you will be added to you. Kung ano nga rin. So, di pala, nakal di promise na, pero mayroon akong part. I need to seek first the kingdom of God. So, to make sure of this, na talaga, di kasta, di pamatik ka, di word, di in promise na. So, numamating in promise na, I need to take my, kumbaga, give 100% din doon sa part ko. Yung kung Matthew 6:33, I need to put first His kingdom and His righteousness. Diyan lang met kanya, Kuya MJ. Praise the Lord, brother. Tegar iti may katlo nga panelist tayo ni Brad Christian. Okay. It is our duty to give and be fully committed to our God-given work. God does not accredit divided commitment in taking our responsibility to Him. How should we make sure that we give fully to the name of the Lord? Pag mga talaga kakabsat nga God deserve may kari nga talaga ken kuana iti 100% commitment ken 100% nga panangayat ken kuana. So because if I want to please the Lord, kahit ko nga talaga nga i-honor ni God, i-daydayon ni God, iti-biyag ko, awan dapat iti kabingay na. Kasi if 99.9999% iti ipakita ken ko nga panagayat ko, panagtulnog ko kadagiti sasaon kastamot. For example, kadagiti nyaman nga kahit nang aramide, kumbaga, if dito iti ipakpakita ken ko na
adda iti ka-divide na iti iti panagayat ko ti puso kumbaga saan nga maidaydayaw isuna. So natika na sa awan dati kabsat awan dapat iti awan dapat iti sabalin nga napatpateg talaga iti puso na bilang ni Kristo. So nga kadagiti anyaman nga aramidek kumbaga kasama yan nga kas may isang agwo-work ado digiti mabalin nga mang disturb ado digiti work latan mabalin nga dati work nga da kanyak mabalin datuma ada iti i-demand na ngem saan dapat nga han ko dapat nga diba palubos nga detoy nga work nga adda kanya ket agawan na iti time ko with the Lord because talaga nga pudpud no nga ay atak niya Apo Diyos iso na dapat di nga rod tayo Matthew 6:33 nga I should seek Him first. Yun unak dapat iso na because I know nga digiti anyaman nga adda kanya nga mabalin nga usaren ti diablo nga mang disturb kanya iti panagubay ko kanya na mamati ak nga agapo kanya na dagitoy then awan iti rason nga dagitoy iti mang sagabal kanya to pursue the will of God. So nga yun kasmat lang di impakita ni Christ nga panangayat na kanya ijay 1 John 3 verse 16 nga inted na ti amin kunan na ti English, this is how we know what love is. Jesus Christ laid down His life for us. So inted na itibiyag na awan ti preserve na para kanya na. So kastimat iti desire ni God para kanya or kanya nga para kanya na nga ited ko ti amin ko ti oras ko para kanya do adamat iti masapol nga ubraen ngem haan dapat nga hanmat nga kay lang hanmat nga kay nasa uwan nga saan nag-agworkan saan nag-agramit kirigiti anyaman sa baling nga but I should be sure I must assure ay kasapulat nga i-assure ko nga ni Christ di sentro na amin. So DJ lang ka sa Katniss. Yaman kami, Brad Christian. Praise the Lord. Kanya matilas ko kanya da kakansat. Prioritizing the priority. And that is giving our life fully to the work of the Lord. DJ tinalon ko kanya da. Praise the Lord kakabsat. Inta nga roden tayo may katlo nga punto tayo. Point 3. As promised, our labor in the Lord will never go in vain. If we trust Him, even we are working with pain and trials, God will never put our efforts into waste. How and in what ways we assure that our labor and efforts for the Lord is on the right track and not in vain. So praise the Lord. Ay nakmarag ayban ni Brad Denmark. Praise the Lord. So, as a promise na talaga, our labor in the Lord is not in vain. So, the connection na ngamin dati hindi kasta DJ first, the second point or pinagtutungtong ng kadwa. So, sometimes kami hindi part iti obraan tayo in the Lord. Anchor dapat ka na yun iti faith. Kasi ngamin no nga live by faith, no by works lang isuna, di bukod tayo lang aramid, talaga nga mapan iti waste. Pero ditoy, by faith in the Lord, kasi pagtutong ay foundation and then yung God's will nga talaga ito obraan tayo by faith, 100% yung obraan tayo pagayatan na. So, han talaga, hanga ka sa isuna, haan pulos nga masayang. Kung God will never put our efforts into waste.
So alwan man impact ti sa bali nga tao pero ikanya tayo ada impact na. Kasi dati timun una shock mo kala ko makanya. Kumbaga iti pinagubay kini God ket um kumbaga iti maysa nga ma-transform mo talaga shock. So sometimes because of begin the dumakat comparing myself to others, hang mga iso da ma-transform kundi shock ti ma-transform. Then dijay digiti obraen ba nga pinag-share ti gospel kada tila ken ti pinangtulong ti pada nga tao. So haan nga mapulos nga masayang iti daytoy because ada ti papaler ni God kanya. So dito nga ro di part iti trials and pain. So oray kayam kumbaga di pinagubrat iti pagayatan ni God ket hangko dapat nga panunutan dagiti trials and pains. At pain kini giti kumbaga dagiti struggles iti pinagbiag. Kasi ito nga min nga part nga ialalaw ni God iti daytoy kasi ito nga part ket ma-develop pa yung faith. Kung kasanunak nga ag humble down or kasanunak nga ag submit kini God kada yung worth na. Na-remind nak lang amin yung life ni Job na amin kanya na di anak na natay, di kita kalnero, kada kita ox, kada everything. Even di king na, pinakaking na naikat kanya na. But, di trust na kinigan, kita, kumbaga, hampulos nga napukaw. But, ito nga rin kanya, di yung question dito how and in what ways we sure that our labor and effort for the Lord is in the right track and not in vain. May isa lang, the right heart. Ngo right heart kini God, DJ, kumbaga ubraan, kumbaga di ubra gara ken right heart DJ, correct DJ heart kung mangubra iti daytoy. You are in the, I am in the right track. So handpulos nga masayang. So nga uray ubraom santo wrong DJ heart, kumbaga ma DJ heart nga aramiden iti daytoy. That is the reason nga haan nga kumbaga there is something wrong kung DJ pagubraan kasi ay ubraan para kinigan. So it should always right heart ti pinagubay kinigat konektado amin kini Christ direct amin kini Christ tanon. Hang pulos nga masayang. Hang masayang ti oras, effort ken DJ life nga inted ni God. Di lang met kanyak ko yan, Jay. Praise the Lord. Sige, brother. Intay mo sa marunong kabsat tayo. Brother Christian. Brother Christian. Okay. As promised, kunanad toy, our labor in the Lord will never go in vain. If we trust Him, even we are working with pain and trials, God will never put our effort into waste. So, when dati kabsat ti sumurot ka ni Christ, sarangtan na ti dakkel nga test. But kunana ditoy, our labor in the Lord will never go in vain. If no adaman digitoy when expect tayo adam digitoy nga pasamak at digitoy nga mapasamak iti life ngem it's a matter of our DJ goal and DJ bagbagan ni Denmark itatay sak what kat nga di bagbagan na kat it's a matter of the heart and right the heart may samat kanya kakabsat ket ano ba talaga ano DJ goal ko jay ikalkali kagumak natikal kali kagumak kat to love the Lord, to please Him iti life ko, then I should not give up. Hanak nga agsardeng nga mga ramid iti pagayatan niya Apo Diyos iti biyag ko. Oray umay pa iti rigat can to trials panubok ti life.
nga haan ko dapat nga i-give up kasi DJ iti target ko, DJ iti purpose ko, DJ iti focus ko to please the Lord. So how, in what ways we assure that our labor and effort for the Lord is on the right track and not in vain. Gusto ko that it's a matter of faith to please the Lord, to obey Him, to honor Him, iti panagbiag ko, it should always anchored with faith, by faith, or anchored with faith. Masapol nga buyugan iti pamati. Kuna nga iti Hebrews 11 verse 6 nga sa sinuman and and without faith it is impossible to please God because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. The Lord will truly reward those who truly love Him, who truly prioritize Him in the life na. So nga kanyak kakabsat, I should always seek the Lord, should not give up even aduman nagiti trials, and at the same time I should always live by faith and not by sight. I know that God, yung promise na ditoy nga He will never put our work, our labor, or our work into vain because our labor in the Lord will never go in vain. So, haan man pay makita itata, but I believe by faith, He will really reward us. Amin tayo. He will reward us into nga kiti dito nga digiti aramid tayo digiti ito tayo o na isusurot tayo kan na bayat ti intay panangaramid ka digiti pagayatan na. So diyan lang kabsat. God bless. Sige, praise the Lord, Brad Christian. Kita nga ro din, iti maudi nga panelist tayo, ni Brad Lawrence. Brad Lawrence. Okay, praise the Lord, Kakabsat. Yung kanyak po titay ibagbaka lang kami how and in what ways we assure that our labor and efforts for the Lord is on the right track and not in vain. Isa DJ ibagbaka mo tatay, make sure nga talaga iti magbalin nga right DJ heart, right DJ heart in obeying the Lord, right DJ purpose nga no apay nga adajayak right DJ purpose kasi kastang DJ ano da no DJ example nga nagko one time Matthew 6:33 but seek first His kingdom and His righteousness and all these things will be given to you as well. Ana ba ti purpose mo jay di ba seek first His kingdom and His righteousness when day jay tapno iti kastakit all things will be given to you. Di agbalin nga talaga nga di yung ma-check ano jay purpose iti heart nga di ba blessing when di ba di ka di ma-please ni God, di ka di no kasano nga padayawan mag-glorify iso na, di ka di iti purpose kasi no for self pleasure, for self glory lang awan serbi na. And may sapay is how do I kasano na kading agpal-follow kadi instruction ni God. Diba kasi adamin DJ ano the exams ba nga nasana aday iti nakasanayan no nga true or false ket T or F ket true or false din nakaipan and dapat na encounter ko Mr. Riding no ano dyan nakaisurat ijay no naka uppercase nga letter A ket upper isot isurat no A nga babasit ket wrongon DJ agbalin nga talagang sensitive kadi instruction ni God kada
kadito'y kadito'y pinag-follow ka niya na maging maging sensitive talaga kadijay kasi when we are not sensitive enough, agbalin nga wrong di bubraan tayo and it will become vain. Nga will agbalin nga vain dijay. So nga importante talaga dagitoy nga points kan nga haan nga agbalin han nga agwork lang in my own DJ kay kayat because it will be in vain if I am not DJ nga talaga no haan nga ag nga ited ko diyon all ko ni Christ. Di lang ko MJ. Praise the Lord, kakabsat. Pudno una our labor in the Lord will not be in vain if we walk with Him by faith, if we labor in Him by love, and if we endure in our obedience because we have this hope in Christ. Praise the Lord, iti biyag, ito munggal may sa kada kayo, kakabsat ko ken ni Kristo. Intay nga ro din, iti summary and application tayo. Kada ito nga topiko tayo. Ay bak nga ro ni Brad Christian. Again, tingarod iti summary na dati nagtutungtungan tayo kakabsat. As a summary, di kuna na tatay yung muna to na the goal tayo kakabsat is that to yung muna nga points stand firm, let nothing move you, or talinaed kayo, native care can be magaraw. So, iti may isang pudpudno nga adaan iti relasyon ken ni Hesus Kristo ket agtalinaed nga talaga nga saan ang magaraw iti pamati na ket mapasamak detoy kakabsat pudno wenno may salaeng iti nga pudno nga nilang Kristo iti nakapokusan iti pamati tayo, iti mata tayo, iti puso ken ti espiritu tayo nga karoon tayo iti right heart nga nga surutan isuna nga aramidan dagiti pagayatan na iti panagbiag tayo. So, Jemekadwa, always give yourself fully to the work of the Lord. When we should always give ourselves nga saan nga 99%, 50% nga da iti kagudwana iti love tayo kani God, iti panagubay tayo kanya na hindi kati God, Christ deserve the 100% nga commitment kanya na 100% nga panagayat kan na awan kuman iti na nga mas napatpateg nga banag wenno tao man wenno anyaman dito'y lubong iti puso tayo iti biag tayo no dilang ni kuma Hesus Kristo nga isu nga nangted iti biag kanya tayo. So may katlo is that your labor in the Lord is not in vain. Indeed kakabsat aduman dagiti mapasaran tayo bayat tiin tayo isusurot ken kuana adu dagiti challenges kasano ti ag-follow up iti tattao kasano iti mangilit kadagiti tattao nga in paentras na kanya tayo do maminsan ket natangken ti ulo tayo ngem natangken ti ulo tayo ken dagiti pagkurangan but we should always persevere nga iyay kunana da iti promise na kanya tayo nga amin nga aramid tayo will truly God will truly reward give us reward kaya let's continue to do the will of God saan tayo dapat nga mabannog and we should always our service for the Lord should always prompted with love, faith, and right heart. So, yan lang kakabsat. God bless everyone.
Father, praise the Lord. Intay nga rodon iti panagdengeg iti naimbag na damag babaen iti biyag ni Brad Lawrence. Brad Lawrence. Okay. So, naimbag iti Diyos kakabsat, iti biyag iti tunggal may sa kanya tayo. Kit intay yung road sa bulanan, dito yung kinunana, iti umuna nga taga Corinto 15:58. Nga road, patpatgek kakabsat, agtalay na ed kayo anatibker ken di magaraw. Kanayon asangwen nyo ti trabaho ang maipaay iti apo taammo yung adabo nga ti amin ni aramiden nyo ti panagserbi iti apo. So, kapsat anak di purpose no apay nga datoy tayo lubong. Ana ba iti anak di iti purpose no ana iti bubaraam tata. Tapno ka di bumaknang, tapno ka di iti kastaket mabigbig iti lubong, tapno ka di iti kastaket agbalin nga successful iti deti pinakita iti lubong. But actually, dagito nga banbanag, haandang may sentro iti pagayatan iti Diyos. Awan ser-serbina. And anything nga we see, nga kitkitan tayo, nga haan nga mas greater kini God is idol. And idolatry ket pasol detoy before God. Hindi nga rod nga if we keep on looking kadetoy nga ano tayo, if we keep on doing these things, ano't mapasama kanya tayo. Kuna na di Revelations 21:8, amin nga managbasol mapan impyerno. If we no itultuloy nga rod ti tao agbasol itultuloy ti tao ti agubra iti banbanag babaen iti bukod na apagayatan detoy iti agur-uray kanya na. So nga rod nga kahit ti Diyos nga agbabawi tayo. Kuna ni First Peter nga di libro ni Pedro nga the Lord don't want us to perish but everyone come to repentance. Nga han nga kahit ti Diyos nga agperish iti amin ni tao but kahit na nga mapanta iti repentance. And dati nga rod ko na natoy kanayon asang wenyo ti trabaho nga maipay iti apo taammo yung adabo nga ti amin nga aramiden nyo iti panagserbi iti apo. Kasi no duma neglect tayo ni God. And han nga mabalin nga neglect tayo ni God nga iso tinang parswa kanya tayo. Han tayo mabalin nga neglect kasi naka-importante nga through the relationship tayo kanya na. Iso nga ron nga kahit na maisubli di relationship tayo kanya na. Ang babaen dito ni Jesus Christ. Dito iay ni Kristo, dito lubong, iti pan nakatay na, nagdakkel nga ayat na kanya tayo dayjay, tapno iti kastakit haan tayo nga, haan nga agbalin nga vain iti life tayo iti lubong. And dito lang ti way na tapno maisubli tayo relationship tayo kanya na. John 14:6, Jesus replied, "Siak ti dalan, ti pudno ken ti biag, awan ti mapan ken ni Ama, no di magnakanyak." And Heso Kristo lang nga talaga iti Heso Kristo lang iti talagang dalan tayo tapno agbalin nga nasaya at ti relationship tayo ken ni God. Apart from it, puro vain laang di pupraan tayo. So tatangaron nga kung daway kakabsat, ang tuktok na Heso Kristo ita puso yo. And agkararak tayo kakabsat. Sige, tuladan dak nga rod. O Diyos nga manakabalin amin, madaydayaw ka. Tumawatak ti pamakawan mo, Apo, nagsipod na nagbiyaga iti bukod ko apagayatan, nadigito nga pagayatan ket basol iti sangwanang.
tatangaron nga guntaway awatek ni Jesucristo ti panagbiag ko mamatiak nga iso ket natay ti cross para iti basol ko. Ket luktak dati nga pusok pastor ket iso na akas apo ken mangisalakan ko. Haan ako no apo agbiag iti bukod ko apagayatan no dikit di agbiag akon babaen iti pamati ken ni Kristo. Igyaman ako apo kada nga biag nga inpaay mo kanyak. Ito nga rin tidawat ko, itinagan ni Apo mong Jesus. Amen. And tatangagong daway kakabsat, tuloy yung arod nga amamon ni Yesu Kristo iti panagbiagyo, babaan iti panangkat kadwayo, iti tigre na invite kanyayo iti Bible study. Sige kakabsat, God bless you. Praise the Lord, Brad. Praise the Lord, Brad Lawrence. Kaday ka na imbag na damag, nga inkendanon kada kami. Welcome gayam, Brad Sherwin Makatumbas. Praise the Lord, brother. Nakapag-view ka. Okay, intay nga ro din kakabsat, iti announcements tayo and also our closing prayer na rin. Brad Denmark. Praise the Lord. So dati yung kakapsat, ito schedules tayo nga makasamak every week. Dati kakapsat, kat reminders lang, you need to do this by faith and not by sight. So arami din tayo dati yung adaan iti right heart kakapsat. So muna na, dito Lifeline, every Wednesday isuna, mangrugi isuna ti 6:15 to 7:15 p.m. Digiti taga Lawag or digiti taga Batak, digiti estudyante ti Batak, ket nag-change, just connect to your leaders ano di barong schedule for face-to-face Lifeline tayo. Then Lifeline topic review every Thursday to Tuesday. So keep watching kakabsat, numan mamisan nyo kathaan kadating kasta may kaya mabalin yung subyanan isuna. Madat talaga ti Bible study ka dito yung kadating oras. And then the IPF, first Saturday of the month, so mapaspasama kita dito yung keep reminders lang kakabsat, keep asking to your leader, no kasano nga brahan iti dito. Freedom in Christ, o FIC or EGR, June 25 on kakabsat, digiti pahangan na hamping na ka EGR naka FIC, I highly encourage you kakabsat to join at Freedom in Christ. So Sunday worship service 8:30 to 10 a.m. face to face so na second floor tayo na Quadricap building kakabsat, and then dito live tayo Facebook page and damat iti YouTube. And then sa mga naka-enroll sa SOL class, keep doing your kumbaga by faith dun sa open cell. So keep kung kasano obraan di daytoy, ask God and ask to your leader. Sige, thank you so much for your time. Tatangaro din, intingaro din iti closing prayer. So let's bow down our heads and let's commit this let's pray, kakabsat. Let's bow down our heads. Father God in heaven, we praise you and thank you so much for this time together. Indeed, a movie that you sasaom kat naka may mayat nga kanayog nga iso ti pagtutungtungan mi kat movie nga si kalaeng iti pagkamangan mi, and help us, O Father, nga ma-develop ay talaga di pamati ni kanyam handpulos nga ma-shaken. Katangar nga gundaway tulungan na kami, O Lord God, kung kasanumimat nga tulungan ti padami nga tao, so that the haan lang na kami iti makakagilala kanyang kundi aming nga dubong, aming nga tataw iti dubong kat ma-accept na ka as Lord and Savior ti pinagyan na. Agyaman na color get kada iti pinang usar mo, iti nga platform, kanda iti internet connection kat atultuling nga rin si pangarot iti mang sustain iti daytoy, kat muming si kalaing iti Diyos mi nga makaobra iti daytoy, kasi you can do more than we ask or imagine. Continue, O Lord God, to help us and remind us, O Father, that we totally grow fully mature in the Lord so that we can totally present ourselves perfect in Christ.
Ang tilang obraan ni is to focus on you, focus to your, our love relationship with you. I-commit to you, Father, sa mga natitira pang oras namin ngayong oras na ito, na talagang magamit talaga for your glory. This we ask in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord, kakabsat. Dahita nga ruden iti naglipasan, dahito lifeline topic review tayo. See you once again, kakabsat, next Saturday. God bless everyone. God bless everyone. God bless Brad, Marky, Brandon. Praise the Lord. God bless Genesis. God bless you all, kakabsat. God bless you all. See you tomorrow sa ating Sunday worship service. Ngayong gabi. Bye-bye. Bye-bye.